E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā Atamua. O tāpenanga la volpalo te tele le masina fole umafuli ia e le taula inga o ngā ruenga whaatino. E le ngata o le ofisa palo te lava latou ai ufa pena fo ia na whaapaanga pe o le au whaasalalau po tu stala. O leo ai o tai o au o vaenga wha upu whai pe o le HRBP ma le fast maisi. Ai o tāpenanga mo le file mu ma le saonga le mu o le palo te tele wa ngafa lea ma le matanga ruenga o leo. Pai tai, ile ngā luenga whai whaatasi ma leo whaasalam tu stala ia o fia ile iai. O leo I whale palo, tef so soani le whaatontonu ina o le solonga le lei o le aso. E pe on ta ua le fola sanga anta ngā luenga o leo le whailo ingam tu stala le tānoa tu stala le vaeso nei. O le iai o awala tā pena mo le saonga le mua ta ngā tānuu. O le tasi fo ile nā ama na ia o alato waia ta tau whaatemu kalasi. Male tali atu ini a fianga o tangata palota mai no fuanga o whaatino I palota. Ia wawe ona fo ia se whale tonu e lama tia il tangata palota ai o le au whai ngā luenga. O le vasenga fo I o leo I whale palota. La tau te wha mautino le wha maoni o le whaita wina o le palota. Ia tali tonu wina ai le whaatinonga o le nā fo I la sanga. Pei tae o le ngā luenga whai whaatasi ai. O leo ma le au whaasalalau. Ia mōle mawina le whai mea tonu ai o le sao le taimi o whaamtalanga whai. Talu ai, e mawhai e whaamtalanga se o nā whiai sa tangata palota, ai o le ngā lulu e whaatasi o leo ma le au whaasalau. E tali tonuina ai fo I sa taunu unga o le palota. Whaatasi ai ma le to te leo tangata e fia whaatino o lātou palota. I le ngā lulu e whaatasi lava lea o tangata umai pe o na fola sia e leo le lātou maftanga mtu stala. I le vai sona I le tānua tu sitala. Elena o New Zealand o afia mai ai tangata Samoa i so tanga I ofisa malanga ma le ofisa of malanga I ngā Samoa ma New Zealand. O lo o afia I whainga whaalatua e mawai awa noa mo malanga I New Zealand mai sia tunu. O lo i fo istanga tānu Samoa na malanga fo I awala lava ia whaalatua I Amerika tau alatu. I le tangata o lo lātou ainga na ngalue ai le ofisa of malanga I ngā Samoa ia pia. Ma o nea I le taimi sao tātou tuli lo ai le nā fo imta upul tau sangata luai. O poloka I lava le tau ainga I Amerika o le mwhai ona sau I Samoa. E o lava I le maliu o le mātua. Sa le mawhai lava. O nau o mai talu le wha matau leo o pepa se na malanga ai. O le isi tina na malanga fo I pepa whana o lo nausa ua maliu nei. Ai ua whainga tā I lava I lo nausa I Samoa nei ona toi malanga I se isi lava atunuu. Talu fo I le matau. Ona o lona pepa whanau ua whaitau sanga nei talu ona maliu lo nausa ona whao ngaina. O le vai aso I ona tuana wala awai fo I whaamsinonga I mulinu ulim ta uputau I whainga whaala atu e malanga whaavai taimi. O tuua I aise li I mai whangali I lo nao o tupe sili el sfulua whetala tangata e o lava I se ofisa malanga na ia whaavalea foi. E totongi I ai tupe a tangata e mulmuliane a watu I ate ia mo le whaamausalina o awa noa whainga aluenga whaavai taimi le ofisa o le malo. Ai mulmuliane le I tupu lava. Pei ta mulmuliane, ta pena malanga o whai suawai ma whai wha taunga, ai le aise malanga na tupu. O a fianga o nā whainga tau whaavalea le li whangali I leana tele se a fianga o le au ainga o le tamata la vou, sa tu e alu ai. O tātou tau fia uma swafo I la tau nei o lo tuatalitali mta upul whamsinonga. Ai o le ainga o le tamata la vou lea sa tu e alu I Australia, e le ngata ina whai su I ngā ula I Australia. O le ainga na tā pena e whaatali mai ai le taunu uantu o le au malanga le nei, ai o tupe sa whaalu fia ina o le a malanga atuai, le tamata la vau le wheiloa I ona tau ainga I Australia. Mau o mai ei nei le I tupu lava, ai ua tā pena atuai nei le tamata la vau le a whangalii, e tū la il whaamsinonga, ma isi o I latou, na whaavalea e le li ilea. Mau o mai ei nei, o le tele o le nā au malanga na ngoto I lava, ma latou se leni. Ai o tali ai le taimi e wala awai le tangi a se vaenga o I la tole whaasanga I le li whangalii. Mai le sfulua tālonga whaitau lia o tālonga la Itel Pasifika. Sana o le iwa tālonga Samoa na tau vai le umane o le palau mini games lua o lo lima. E tūlanga lua I Samoa I le tele o pine na pine sili ai tahiti se lau sutolu. I le ono tasia Samoa, mai le ono sulfa na pine euro I le lua fitu a Samoa. Tolu fitu siliva tahiti il sulfa Samoa.
lua apa mea i lua sifulu a Samoa peitai. O fiti na lona tolu la tau auro e lua sifulu lua Australia e lua Papua New Guinea sifulu ono Northern Marianas e Ivam New Caledonia e 5 na auro. Peitai o tā longa na tau pine ai Samoa e au fiai le au si mafa ma le au pii fe au si triathlon o le vaa vitasi o le au tamoe au whanawhana basket polo fe au si ma le volleyball i le unione. Mai tā longa o Samoa leo le awhaia mai ai tā longa whaita wina sa ili ai le awe anga waa mo le FIFA Under 17 Women's World Cup. O le tā longa e whaia mai Samoa le football head corner field numero tasimal numero lua ia pia. Ma la au liai au whaasalau e le stalatu mo le whaalau i lo lea tā longa pe amana o mi ai mai le taimi nei e o atu i le aso se fulu limo yu lai. Tā longa e whaia i le aso mua i le aso sulfa au kuso. Mai le whamasinonga maawa lunga i le vai asina i olam tā upu tuli loa whaatatau i le tāl sanga al komsina whai ngā palota. I le whaau ngai nai o tulafono palota lu o ta siva. Ai o le whai unga al whamasinonga maawa lunga i so tanga le tulafono whaamai lo na vaenga tolu pui lua mal vaenga o no wha. O le mta upule na whunga ina le vai asina i aso lulu male stofi aso iwa male aso sfulu yu lai. E au fiai lo ia mō vaenga wha upu whai le sunga tania to iloa mo le FAS, fui maono as ainu u mo le HRPP, ma iawa Oswald o le CDR, papali i mali e tau mo le SNDP, ma ti taula papa mo le tu mua mapule. I le wha maunga mua le fiungal wha msinsili Justice Perez o le aso safulo yu lailu o lima. Le umane o le fola sanga lo ia o ta uailunga. Wha mawinai o le aso whao yu lailu o lima le tapuni alo i aile o lola palota. Le stona i nei sfulua yu lai o le wha alinga ilo ai suita vale stala. Aso ngā fua sulwhao yu lai wa yeini kopi o lola palota o le taunu ungo le stala le tapuni e le sfao yu lai. Ma avatu i vaenga wha upu whai le stala o ta uailunga. Ma ni kopi mo sui wha audioli uma. Yo atu le sfrei le suvalo yu lai le whai le fiafi wa uma o na siakia tangata palota. Aso ngā fua lua tasio yu lai o le salua lima le sfrei le whai le fiafi wa siaki ma longo ni mata upu wha asanga ini tangata palota. Aso ngā fua lua iwa le sfulu taia wa avatu le wha alinga le komsina i swafa o tangata palota wa uma na longo. Aso lua tolu sfulu yu lai le lua i leo uli mo tangata palota o fasilingia la to wanga vaa. Mo le val awai i le whaamsinonga wha i tū malo le se fulu le tai au o le aso lulua sono au kuso. Yo atu i le aso valu au kuso le sfulu i leo uli walo lomi kopi alo i au lola palota. Ai aso wharai le sulimo au kuso o le aso mulimuli e whai ai le whai ungal whaamsinonga wha i tū malo wha sanga i tangata palota ma se wha sia ale komsina o palota. A whai ele sao fia ona whungaina namta upu le aso sulimo au kuso o le ama whai i le umane o le palota tele. Ufa mawina i fo il whaaftai le fiunga le whaamsino sili Justice Prese i lo ia mawaenga wha upu whai i le fsosoani ala tau fola sanga o le whaavaa o taimi, maaso, po le timetable o ta uailunga. Ai wa ave fo i le amanoa i vaenga wha upu whai e tal sanga e moni fitu na inga. Ai o nisi ta iala e ono mana o miai le fsosoani a le whaamasinonga. Whaaftai i le tapo inga whaaftai i te talo, ta tonu whaamliaina lau whaafunganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewila i le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.